Woi kasarta age nekararan nekakilosu Jehova kongoi eng akwek tugul chu isubwech akokase ng'alechu. Ngotestai Jehova kokonech berurto ak kakuyet. Kimi kebeberta kokeny nebo lesson nebo somok nemwoe kolen taunet neui. Kekere ketesetai kekere boisiet nebo Musa kokasisin boisiet akobo sobet ak sorunet nebo lagokab Israel. Ko nguno ameche aborwo kiboitinik chekimi kibagenge ae kebeberta netai ak Jumapili nemwoe kolen ng'o Kiptayat anan ng'o Jehova. Ko nerubwo ko Evelyn Tarus korub Lilian Maswai ako kosuldaiwech Ramaru Stephen. Tekesochini chemakar Pastor Ng'etich kikanyor nyasutiet nemi olinbo gaa. Kindoi kamang'unet ale lonye ndegeit sikowek. Komuchi ko wikini nyone kemi kibagenge. Ko kotomo ketestai ameche kesas sikobit ketou. Kitororin akelasun kamuktaindenyo Jehova. Kaichomwech ak kakikonech mieindo sikobit kenetkei ng'alechu. Kitesetai kekere atindiot nebo lagokab Israel. Musa ko Kiptayat nemuchi kosor ichek. Konech kakuyet Jehova ak naet ngwak makeng'ung nguno. Ngolosun ak torornoteng'ung yekitou eng kainetab Jeiso ne Kiptayandenyo. Amen. Amen. Ameche atach Lilian sikobit kosomanwech icheket tugul chekasirwech ako kasubikyok cheisubi ng'alechu. Karibu Lilian. Kongoi mising kasubik chok. Amache amwa en akwainyu. Ko Jane Pore kokole, thank you so much for your teaching. I am growing daily in your lessons because it is clear and understandable. Be blessed in Jesus' name. Amen, my sister. Noah Talam, really happy and blessed for the lesson uplifted each day. Kongoi goberurok Jehovah Kongreta. Mite inendet Washington State nekure Pullman Church nenyinet. Ko Rachel Chepleting kole Rachel, this platform has encouraged me and be blessed. I am now a lesson teacher in my church. Kongoi mising kere kaketesake konetishe. Kongoi ngoberuren Jehovah akinye. Ruth Chepkorir kole, thank you for answering my question. I am so glad to follow you all the time. I thank God for your teachings. I'm growing daily when I follow this lesson. May God fill us with Holy Spirit to guide us and give us more understanding. Kongoi kitoche akongo berurun Jehovah. Josephine Jeptonu, kole amen. Amen. Kimwa tugul kelen amen. Noah, Naomi Jelagat, kole thanks to lesson discussion in this platform. It helps us to understand the lesson well and deeply. Blessed. Kole kongoi kabisa kondebune kipkora kole. Kole Hilda Jepkurui. Kale your teaching is understanding. Nowadays napenda kusoma lesson. Kongoi mising ketesta kunotok Hilda. Kuberurin Jehovah. Komwa in Brian Kibichi kole amina. Kimwa akichek kele amen. Kole Daniel Kemboy, amen. Kimwa kungu akichek. Philip ne kainenyi ko manai mising amun tinye nambarinik. Kokakonaigei kole Philip KN 8108. Kulen amen, blessings. Kimwa akichek kunotok. Daniel Kemboy, well, it is a great lesson indeed. Your lesson discussion is really instructive and educative in understanding the Bible truth. Well, that is the gospel of Jesus Christ. Amen. So, Philip, again, God bless and welcome.
kemwoe kongoi eng biik chotok kakiit yotok ngerekodeni yu kokayekakeit yotok. Abwoti ale mi biik alake cheimuchi kotestai kotun wikit nebo masin kemuchi kemwa ngot komitei tebutiet anan ko kongoi kora ko kongoi mising kopirurok Jehova. Kongoi mising, kongoi Lilian. Kongoi tupchosiek chok tugul. Kitesetai kenetigei ng'alechu ak ketesetai ketoch ak akwek tugul sikobit kenyoru tuguk chemeche Jehova. Ongen wikit konye kikitare Musa komi banda. Kakong'alal ak Jehova eng timdo. Kakomwa chechik Musa kole uye maamuchi, kole Jehova ameche ayokten iwe emetab Misri. Ingen komie Musa kole kibunu Misri. Ngobwat atindiot nebo Misri, kongen kenyisiek chekitebi 40 ak nyolilwok chekinyor. Ko eng banda koeksei kole Jehova mi Aron. Obendi tuwai singouit kutit kong'ololi nekata inye. Makomi kasarta netekebeti. Kakotoi banda keba Kaplaitoriat. Kokitoi nyigisindo uindo netai nekitoundoi boisiet nebo sarunet. Musa koteleli ko inendet kokergei ak Kristo Jesu. Farao kokatelel ko setani. Misri kokatebi kokergeit ak ng'ony. Musa koteleli eng kwenutab kipsengwet ak Misri nekakondochi Farao. Ameche kesoman kitabutab Komong'u 5. Kale kingobata chotok koba Musa ak Aron kolenji Farao, kamwa kouni Jehova Kamuktaindet nebo Israel kole iunde bikyuk koba sikobit koyoiwo igorta eng ong'atet. Akile Farao, ng'o Jehova netos akasit ng'alekyik kotochomchi Israel koba. Mongen Jehova ako keny machomchini Israel koba. Mi ng'alek chemi chekamwa chenyigisen. Kale kang'et Aron ak Musa. Musa kotokomi banda kotokolechi kakong'alal ak Jehova kotkoker kole ii ango makomi kakometo Jehova icheket. Uyo kakoluit banda. Angu kakouit. Musa kocheng'e or kole takabitu kile kemuchi kemwei. Tamwe. Lakini amu mi ak Aron komakomi or age tugul netokwai. Kanam sharit nekinye nekingowirta kole Jehova eku erenet. Konam sharinatak ing kimnatet. Kele Musa inyikanitu. Ongen tuguk chekomwa wikit konye. Komwa chechang eshoet netai ko nebo oeng nebo somok. Nebo somok auit kole ui kut mamuche kotawan ng'alechu. Anguchi ng'isi mamuch. Nitok kokabarwech kole yetauge sobet mising ko sobet nebo kristianatet, sobet nebo kipsengwet komanyumnyum. Mami sobet nebo kipsengwet neigere ile oret nekararanit. Betut nekelewen iegu chitab Jehova kotesetai oindet eng kebeberta neo komutu oik alak. Kocheng oret kokirinden iistegei eng oret nebo Jehova. Katelel Musa eng taitab Farao. Farao nemite kekure Tatmos nebo somok. Tatmos nebo somok ko cheptolelit nebo emetab Misri. Inendet koteleli kou Mungu nenywa. Mami chi neteleli eng taitab Farao akomwa ng'olyon age tugul nekapingan. Ongoltestai Musa akolechi Aron kolechi Farao ameche bikyuk kalechi Kamuktaindet Jehova
nekiyoe kipsengwet ak ng'ony ameche ichunde biikchuk koba. Kale kingobata choto koba Musa ak Aaron kolenji Farao, kamwa kouni Jehova Kamuktaindet nebo Israel kole unde biikchuk sikobit ipkokono akwoiwo ikorta eng kong'atet. Kole Farao myuno ng'o Mungu inoto? Melen kamwa Jehova inotok amu mi kebeberta nebo Jumapili ng'olyononi. Atuitosi Jumatatu ak Jumapili, betutab Sabato ak betutab Jumapili. Ingotebei Farao kole ng'o Jehova, kokatebe Musa ak Aaron kole ng'o Mungu nekergei ak ane. So ole mi Jehova nemeche koisto lagokab Israel eng emoni komut emet age. Kietondo eng kabwatutikab Farao amu tomo kokase. Inendet Farao ko kiingen lagokab Israel amu kikoi kotwogik, kikebirto, kikonyoliso kemboi ak bet. Eng nyalilda nyigis kikobek boisiek, beku lagok, beku chepyosok, beku neranik. Farao komatindoi rirke akobo biikab Israel. Kongonyo Musa komwoe eng yu kolejin kale Kamuktaindet Jehova ameche koba biikchuk. Koek Farao akole mami ng'o chichotok, ng'o Kiptaiyandani. Eng somok koitetab 10 ko kikikas komwoe kolen Farao kamwochi kolech ameche ityach biikchuk lagokab Israel akimong'u icheket eng emetab Misri. Kamiset nekimwa Jehova. Kakilechi Musa eng liplipenetab maat, wi akimong'u biikchuk eng emetab Misri lagokab Israel. Israel ko bororietab Jakobo, lagok 12. Kingobwone ko 70, kokotesak koek sere, kakoek 600,000 chemite emoni. Kokoimgei Farao akobo bichu amu kokotesak bichu kesichei kemboi ak bet. Kole Farao kot kotuyokei ak bunik kotikenyorune ano banda nekibendi. Koteb anyun Farao kotebe Musa ak Aaron kole Jehova nito ko ng'o? Akile Farao ng'o Jehova netos akasit ng'alekchik. Mami besho nemuchi kokasin setani. Ako tugul cheboisiechin oindet ko kirindoi icheket chebo iman chebo logoiwek chemiach. Farao kokatelel ku laitorinik chebo ng'ony. Farao kokatelel ko kiptayat nebo baunik cheindochin serikalishek. Ne betut age tugul nekaking'at ng'olyo kele makiboisie nekile kiboisie eng betut nebo Sabato nebo Jehova, koiku tiemisiet neo nenyigis eng lagokab Jehova. Kot koteb Farao anan ko manager nebo kampunit noto kole ng'o Jehova nemeche neisoe chichi, tia biik chekikefutan eng kasisiek amu katelel eng iman nebo Jehova. Katelel Aaron kobor kele mi Jehova. Ngisoman Johana 17 koitetab 3 ko kimwa Jesu ng'alek cheu chu kole ak ni sobondab koikeny ale ina Jehova inendet nebo iman ak Kristo Jesu nekiyok. Angangenai Jehova nebo iman komarirenen setani. Chenge setani oret age tugul kopirten. Pirtee setani amu manenyo emoni. Musa ak Farao ko biik oeng cheter. Musa kobo kipsengwet akomi emetab Misri. Farao kobo ng'ony ako kiptayatab Misri.
Amache iker tuguchutok aeng. Ngonyone Musa ak Aaron kokeyok Jehova. Jehova nemi koboto icheket nemameto. Kalecho mi koboto akotong'ololi kwane nemite ot neng'ololi eng kakwek. Kakonyiganis inye nguno Musa amu kale Jehova. Yekotokotoptopeni nin kotebe kole Jehova ko ng'o, komeche sikwai kwong'utik chekikere kong'ete wikit nenyone. Amu kakeyochi Musa kanetisiet neyamat nokilen kakiyochi orientation. Kokeng'at, kokemwochi tuguk chenyolu. Angot tuguk chemwoe eng taitab Farao ko kikas ng'olionono kamwa Jeiso kole betut nekakimuta kapkirwok kitabutab Mathayo 24 kalen betusiekab usisiet nekikuse kaniset. Kale ngemut eng korkoret anan kendein jela anan kenamin eng baunik anan konamin askarik, kale meteb ile imwoe ne, amu mi Jehova newolun eng sait natak akokonin tuguk chekiwolu. Musa kotindoi sharit kai. Kang'alal Musa kotorchigei kondenyi Farao. Farao ko kanamwet, Setani mwenyewe nekatebe eng ng'echeret. So kokere Musa nguno Farao kokere Setani kotebche eng ng'echeret. Amu katebi nguno sinye kotakur kole. So kolechi kityongon ingen laitoriatab Misri ko ki laitoriat kabisa neking'ote. Mi askarik chemite batai chetindoi ng'otwek. Mi nemi kimasi ako nemi kimasi. Yani katebi laitoriat kabisa ribot komie. Kole omutu chichotok kakas ng'alechu mwoe ne chichi. Kole kale Jehova. Kotokowal ng'alek aeng ingen lechin asikarik onam akoro tuguk chekoite. Lakini kanam Jehova akine Musa ak Aaron konyikanitu sikobit kotelel akomwaita kole Jehova ko iman. Jehova nekilal eng maat. Jehova nename kutitab Musa eng Aaron koek nemwoito ng'alek chebo Jehova. Ng'oliot nekamwa Farao yokesu ng'oliondoni ko kakile Farao makoi ayonchi Israel koba. Ko ngomwoe kole mayoni akochi Israel koba, kole eng Kingereza kit nekikure rebellion. Kang'et Farao koesho nokile eng Kiswahili katakata. Koesho kabisa Jehova kole mongen ako mameche anai ako mongen chichito. Eng yu ko karat kambet nebo kabwatutik chik Farao koek Setani komie netebe ng'echeret nebo torornatenyi sikobit konyalil kaniset nebo Jehova. Kolech moni nguno ngouit muguleldab Farao konoikose eng sirutikab Jehova komwoe kole kikiuit muguleldab Farao kokerkeit akoita. Ango ngisoman eng Bible komwoe kole kiuit Jehova muguleldab Farao. Kang'etita ano Jehova nemeche kosor lagokab Israel kouit muguleldab Farao sikouit mechunda lagokab Israel komanda. Cham ko kurget neimegei kristianik chechang. Betut nekabois Jehova kotebe ng'echeret nebo Musa ak ng'echeret nebo Aaron sikobit kong'ololchi Setani nekikiturur eng kipsengwet eng Farao. Koboru Jehova leu kimnatenyi nebo torornatet nebo kainenyi sikobit ko inendet neng'ololchin oindet kouit muguleldonyi amu makosiku Setani. Kiketorchi Farao makoi ui muguleldo kukoita. Konoikose sirutikab Jehova kole kikiyai muguleldab Farao kukoita. Komelen kinam Jehova muguleldonyi koek koita. Kimeche kobor Jehova leu itondonyi ak leu kimnatenyi eng Farao sikonaak eng lagokab Israel kele tokosobe Jehova
tomo koutye icheket. Ngotoretech Jehova kokonech kamang'unet kenai kele kakotoige banda. Kokateb tebutiet kole kot kotebenen chi ng'olyo kolejin ingen Jehova, tos iwolu ne? Kot ko iman ingen Jehova ko tos imwa ile Jehova koune ak koune ak koune? Ame kotestai tebutioni kotebe mugulelwekyok. Kot kotebenen amu kiketebene kotebene biik chechang. Kotebene Jehova chito age kole Jehova koune age. Iyoni Mungu tomo keker. Ko tos iwolchini ne inyege? Amu teleli Farao eng yo komeche konai Jehova. Musa koteleli eng yu ak Aaron komeche kobarta Jehova. So kameche atach kiboityo nerubei sikobit komutech kenai sobet nemite tai. Karibu. Kongoi eng sisinet nekaisisin komie. Kitesetai akobo Musa ole kakero kakwa Musa kakoyokto Jehova kakwo kap Farao. Ko eng Jumatatu komwoe kole taunet nekorom. Meche kakonyas Musa meche komwochi Farao kolech kakoyok Jehova kolech mete biikchu koba. Tos wendi Farao ipkoleito ne? Koba Aaron. Ngoyokto Jehova chito, ngoyokten Jehova komoyokten buch. Ngoyokten Jehova kokonin karik cheiribegei. Konin karik Jehova, makoi ile kingomwa Musa kole mamuchi akot ang'alal kekochi Aaron. Kole ara ngomapkoyana bichu kekochi kit neimuchi pkoyane. Kingokakomwa Musa kole makoi pkoyana bichu is. Kingen Musa kole kingen korok tai korok inendet. Kole makoi pkoyana bichu. Kokochi Jehova kora equipment, koequipen Jehova. Kakokochi chito nepkong'ololdochin atyo kolech ngiwe asikoyan bichu ameche ibiyai kouni kitebech kolechi ne neitinye? Kolech atinye sharit. Ko kilechi Jehova namndegei sharinatak akoi. Anyebit ibinyoru iwe korok ibinyoru boisiek chebo lagokab Israel cheindochin ak biik cheindochin lagokab Israel. Inyeimi yotok imwochi ilechi kakomwa Jehova kole sarwak Jehova ngesoman eng kitabutab Komong'u 5:3. Ak ile kinyoncho kamuktaindet nebo Ebranik. Kisoin anyun kele iundech kebe bandab betusiek 3 eng ong'atet. Kebe keengchi Jehova kamuktaindenyo tiseiwot simabirenech koroito anan korotwetab cho. Ko korok eng yotok ikere kokakisoman eng wikit konye ko kikakikochi Jehova ipkong'ololchi korok eng 4 yo ko kikochi Jehova komwochi kolechi binyoru boisiek korok. Ko kiwo Musa ak Aaron ipkonyor boisiechotok atyo koborchi tuguk chekikamwa Jehova kowirta korokto atyo konam kou yekikeborchi Jehova. Atyo korokto eut kou yekikeborchi atyo konam mogondosaik. Yekakwai tukchotok tugul eng mbele nebo boisiechotok ko kiiyan lagokab Israel. Inyorchini yotok kitabutab Komong'u 3:16 ngesoman yotok. Ui iyum boisiekab Israel ak ilenchi ichek kikomongcho Jehova kamuktaindet nebo kwanisiek kwok, kamuktaindet nebo Abraham, Isaac ak Jacobo kolenjo kanyonjo iman akaker notok nekiyoiwok eng Misri. Ko kiwo yekapkonyor komwochi as boisiechotok kole kakonyokomut. Ko kindakakoborchi anyun kwang'utik chotok tugul koyan as lagokab Israel kole kabaman Jehova meche kotiache Jehova kemong'u eng otwoknatet. Kateb ing yo sirindet nebo lesson kole ne netai nekibit nenaat yekingoba Musa ak Aaron ipkonyor Farao. Kenyorchini kitabutab Komong'u 5:3 akoi 23 kosisomonchigei. Ko kingokakonyor boisiechotok ko ne nekibit?
ne nekinyor, ne nekibit eng yoto. Kingokapkomwochi Musa Aaron, kapkomwochi Musa in Farao kolech kounda lagokab Israel koba. Ko kimwa eng yoto kole kiesho kilenji laitoriatab Misri ichek, amune siomoche otyach biik eng boisionikwak inye Musa ak Aaron. Oba ole mi meloshekwok. Kairo kakoesho amu kiakoro Farao mising kole kikakochang'a bichoto, kikakochang'a lagokab Israel mising, ako kinyoru faida inendet amu kiyoe kasit neo mising kingobire mutabaruk chekitekse. Ko kikere kole kelchin mising eng yotok lagokab Israel. Ko kiesho Farao eng yotok amu kiwolchi eng yotok kole maimukoksei, mete oba obwai boisionikwok. Moikochi, ko kit age nerube eng ngisoman koitet 6 agoi kotestai eng yotok kekere kele kingeyoe mutabaruk ko kikiyoe mobek. Ko ki mobek chotok ko kikakitet biik, mara ko ki biik chekibunu maybe kibo Misri anan ko ki alak eng chotok bo lagokab Israel chekicham kochobe mobek. Kekase kele kingechobe mutabaruk ko ngetesta mobek ko kimi mobek chekekwee kokakekesis, ko kikikwee chekororonen asinyekeboisie. Ko kingonyokobire mutabaruk lagokab Israel ko ki rahisi mising koboisie mobek chotok. Lakini kingokakokas Farao kole kakomakat koba lagokab Israel, koete mobek kole makikochi mobek asikobit koyai kasit, ak kole ameche bichu kobois asikobit koboisie mobek cheingen ichegei. Amu kikakekwei mobek chekikororonen, mara kikakinde store anan ko kikakinde ole kindoi, lakini ko kicham komi chekicham koibchi lagokab Israel. Kotesetai kochobe mobek keibu supplies, keibchin supplies. Lakini ko kita time kakakonyo Musa nyokomwa kole mete lagokab Israel, kokochi kit kong'wanit mising eng icheket. Kole asikonyolilso, kole okochi icheket kobois mising. Ko ngesoman eng Kaitet 6 akoi 14 eng yotok. Kaitet 5 kaitet 16 akoi ngasoman akoi yekait eng yo. Kala king'at Farao eng betunoto kayakikab biik ak bouni kolenji, amatokokochi biik kokeny mobek checham koyae matabaruk, ingoba ichek kochengchigei mobek akobirchi koyai matabaruk cheyamegei ak chekocham koyae kotugul. Amochuchuch kiy eng chotok amu choriren ichek, rirtos anyun amu notok kolen konech kebe keengchi kamuktaindenyo tiseiwot. Ikose amu kakamwa Musa kekas kochombil eng yo, kale amu kale kaba koengchi tiseiwot. Oteshi bichotok boisiet nenyigis sikobit koyai chotok amatkoipchi it ichek ng'alek chemabo iman. Kimanda anyun kayakikab biik koboto bounikwak kong'ololchi biik kolenji, kamwa kouni Farao makonok mobek, oba okwege ocheng eng ole omuchi onyorchi ak amakichuchuchi kiy eng boisieng'wong. Akokas kakemwa just kele makat the production ko suppose kwo ng'weny. Suppose konyoru wai kasit nekocham oae. Matabaruk chekocham oae ko suppose komi kou notok akochengchinigei mobek. Ko atkonye kocham koproducenis ngele production kokomi barak amu kokiibu kityo mobek kotesetai lagokab Israel kochobe. Lakini nguno ko suppose kasarta netinye ko suppose kochob matabaruk chotok ak kochengchingei mobek. Ameche inai ile mobek chepkochengchingei mapkonyoru amu kakoek chotok maybe turonik anan kilenen tukatukinik anan nee chekang'etis chekikeib chekororonen. Ko kinyor lagokab Israel kasit kikikochi koek kikakoromit kasit mising. Ko kikimeche kokilgei mising asikoproducen. Ko kocham koproduceni anan kocham koyae matabaruk 10 anan kocham koyae matabaruk 20 eng betunoto. Ko kimokotin kora kele machuchuk kasit, ko makat kora ko 20 kou yu kocham komi kou notok, matinye tuguk cheyoe.
Ko kingwanit mising kasit ak kitestai kebir icheket mising. Kingo maimuch kowait ko kikibir icheket, ko kiibwat Israeli kole kalya. Ngesoman eng kaitit 15 ko kakonyo Aaron ak Musa akakolechi kanye kityacha. Ko kongotom koit Musa ak Aaron ko koboisie man komi otwoknatet nekong'wan, lakini nguno kondakakomwa Musa kole keunda lagokab Israel komut koba, kokochi konyikisit boisiet mising ak kinyalil icheket mising. Ko ngesoman eng kaitit 15 akoi 21 komwoe nee eng yotok. Ngataune 14 yotok kale kikibir anyun baunikab lagokab Israel chekindoi kayakikab kandoik, kale kikibir anyun baunikab lagokab Israel chekindoi kayakikab Farao. Akitebe kolenji amune si mowang'u motwetab boisiet nebo amut ak nebo ra, oyai motobaruk kou ye kocham oyae oyin kora. Akiba baunikab lagokab Israel korirchi Farao kolenji amune si yaiwech achek otwogi kouni, makikochi otwogikuk mobek, akolenchinech oyai motobaruk akebirech achek otwogikuk, akomi lelutiet bikuk. Ako kilenji ochoriren, noto anyun komwa ole konech kebe keengchi teseiwot Jehova. Kabakas? Kabwa kandoikab lagokab Israel nyokolechi Farao kalya angakonyolilso lagokab Israel akokonech achek ko ki leaders amami kiy nekikochini, mami mobek. Kolecho acha ochoriren, noto amune someche obe. Ko kitestai eng yotok keusaus lagokab Israel. Kot koit wakati neking'etyo lagokab Israel kong'ung'ungso. Kot koit akine kong'unyng'uny Musa. Ngesoman eng kaitit 22 ak 20 akoi 23 kekase tuguk chekimwa Musa. Kakoker Musa akine kole kakonyolilso lagokab Israel. Ala kiwekyigei Musa oldab Jehova kolenji, Kamuktaindet, amune siyochi neya bichu? Amune siyokwo? Amu koboch ngap anyo kap Farao ang'ololchi eng kaineng'ung koyochi bichu neya amaisoru bikuk akot kitikin. Kairo kikakonyo Musa nyong'ololchi lagokab Israel ko kiboiboitu mising koro kole kakoit kosorwech Jehova, kakemong'une nyalilda. Eng yetokomi oronoto kakoker boiboiyet akoboiboitu mising akosich kamang'unet nekararan mising kole kakemande oronito nekit kemande, konyolilso mising. Eng yetokomi akine Musa akikakimwochi Jehova kolechi bimutu ko kingokere Musa mara kingen Musa man kole imuch kouit, lakini mangen ale tos kibwoti kole tos kouit kunoto mising man. Ko yekakoit yu kakouit mising koteb kong'unyng'uny Musa akine kotebe Jehova kole kalya simesoru. Kong'ete kingoit man nyokoro koro kole kingokakoit kotesak konyolilso lagokab Israel. Eng yu ko lagokab Israel chekatinye kamang'unet eng Musa ko kakoro kole kingonyo Musa ketou kenyalilse mising. Ko eng yoto koboru kole ngap saa zingine kokakiyan Jehova ko ngap kobit shidoshek chechang, lakini ngau notok komi Jehova kora. Kimi Jehova kora kotokere lagokab Israel ak kingen kole eng let kosoru. Ngisoman eng kaitit ameche sisomanchigei eng yo kale kateb chito sirindetab lesson eng yo kole ngisoman kaitit 21 nekamwoe kolen ameche sisomanchigei akitebegei tebutyonoto. Kaitit 21 kokamwoe kolen akilenchi ichek ngokerok Jehova korwokwok amu koyayech kesomisitu eng taitab Farao
ak eng taitab otwogikyik kotonde rotwetab chok eunekwak. Kakobwa as lagokab Israel leaders nyokolei kalya komwochi Musa ak Aaron kolenji ngokerok Jehova korwokwok. Kas anyun kakemwochi kon Musa amu kakirais kele kimukomi shida ini. Angu Musa nekiibu shida ini tugul. Kolechi ngokerok Jehova korwokwok amu koyaech kesamisitu eng taitab Farao ak eng taitab otwogik kot onde rotwetab chok eunekwak kobarenech. Koyotok sikowekyingei Musa komwochin Jehova. Ko tebutiet nekateb sirindetab lesson eng yo kokale soman kounotok komwae kong'ung'undos lagokab Israel kong'ung'unchin Musa ak Aaron. Kale achindegei koek inye notok. Kale amune sikomwa biik kounotok. Kokakero amune. Eng yo kora kokateb eng yo tebutiet kora tebutiet nakamete kositebegei. Mi tebutiet kora nekateb sirindetab lesson eng yu kole oret ngoro nemie netos iboisie anan koboisie alake eng kandoikab kanisa ya kabit taiyet. Amu bitu taiyet. Ko kakero kele kakobit taiyet eng Farao, kakobit taiyet kora eng lagokab Israel ak Musa eng yu. Ko kateb eng yu amu kandoindet Musa nekasuppose kondochi lagokab Israel. Ko kakobit taiyet eng yu kora. Ak kakotoi akine Musa kong'unyng'uny. Ko ne oret neimuchi iboisie ya kabit taiyet eng kanisa, ko ne oret neimuchi iboisie? Ko ngatyem kidogo eng yu ko kit ne amu mitei eng atkan kora shidoshek cheimuchi kobit eng kanisa. Ko tos ilyochi kandoikab kanisa? Tos iwe ing'alalate? Bitu taiyet eng atkan kora. Ako mising ko ibu oindet tiemutik anan ibu taiyet oindet amu inendet ko kaberberin ako katomin kong'ete. Kale kito netai ko isaa. Kito netai ko isaa amaing'alal amaibu ng'oliondonotok. Iipchi Jehova korok asikobit ing'alal. Saa ak isom Jehova kokonin ng'omnotet asikobit isich kit neimuchi imwa. Amu mwae kolen eng Jakobo agenge James agenge koitet komwae kolen ngot komi chi nematinye ng'omnotet kosom Jehova. Ko isom Jehova asisich ng'omnotet. Nebo oeng ko iwechi kandoindonoto bo kanisa inyegei metau icham iwechi ak ing'ololchi. Soman eng Mathayo 18:15 komwae akobo chomset ak katamset. Kale metichamse. Kale ng'ololchi yomi taban okwege ak iboisie ng'olion neilen ngakere kouni. Kale matitau ile iatakan iboisie ile inyendet ko koyai kouni ak koyai kouni. Imuch iboisie ilechi kakere kotosich kaimutiet kouni eng oret neimuchi. Kale ak itau ikas eku nekase ak isich muguleldo neyatat asikobit ikas ak isochi leaders chebo kanisa. Kale akomeche nging'ololchini komeche iibu katuyet matiibu beshet. Kale ak iibu kora kit neimuchi itoret matieku neibestos biik eng kanisa. Ko tos mi chi netinye ng'olyo kotes eng yo anan ko tebut? Kameche atesin ng'alalet nekibit eng yu ko kinyikisit amu kang'alal Musa ak Aaron akong'ololchi Farao. Kebeberta netai noto. Kebeberta nebo oeng kong'alal Farao kokur kandoik ak supervisors chebo Israel cheboisie. Ng'alalet nakimwoe kelen tiang'inik. Ko ki tiang'inik chekityeche kimeng'wet anan meche sikemal
mako kiibu beek eng koinet nebo River Nile yeketeche kimeng'wet eng yu ko lazima komitei sogek ak tiang'inik chesiketchech. Ko nguno konyekemwochi kelech matikeib tuguk anan materials chekiyoe kasit kole Pharaoh ngakwech kasini kole ngochi mbusinik bichu angomwoe kiy kongalal Pharaoh kong'ololchi kandoik. Ng'alalet nebo somok kong'ololchi kandoik chebo Israel ak kandoik chebo Misri kotuiyo. Ingekanam Pharaoh nguno koker kole kakobit tangoit eng. Ng'alalet nebo ang'wan kong'alal kandoik chebo Israel kong'ololchi Pharaoh kole kakoimech Musa. Ingele kakiwech sanit kerongchigei Musa ak Aaron. Konget Musa kong'alal ak kandoik chukai chebo lagokab Israel kolech maketab Jehova komong'u. Akwek kotomo cheu. Nyokotebe kole Musa kalyan ing'et maat kakilolchi takesisi takitimokimi ingen noto neite sikolaumen biik kandoik. Ako tun kole kandoik komanyo anom pastayat fulani kole anan ko boyotab kanisa timokinyolili kuni. Kakimach kekartat kandoik sikobis kotokotestai setani kotebe ng'echeret. Kong'alal Musa anyun kakoker kakochiritit kakong'wanit. Kong'alal Musa ak Jehova mwenyewe nguno. Ng'alaletab Musa ko nekikochi kimnatet nyikanatet Musa kong'ololchi bororyet nebo lagokab Israel. Ko kingakong'ololchi Musa lagokab Israel kong'alal Jehova anyun kolech oronchi tuguk chebwone. Ko kanetisiet nebwone nebo wikini nyone ko birutik. Ko korok kotomo kobit birutik kechob mugulelwek chebo Israel bororyetab Jehova. Kele makomi tangoita kakobit luget. Matotebi kou kila. Ngowalak atebeng'wong, ngowalak ng'alaleng'wong. Musa komo chi kityo nekanyo. Koyogu. Kongoi. Kongoi mising. Toche Lilian. Kongoi mising. Nyigisen ng'alecho yani kakas kotos ngap ikase kotos kolong muguleldo macherer amu ikere imi yoto. Ko ngebe kwaeng kasi keng'olole Jehova ne inendet. Ko kakekas ole kakong'alalda kakoib Eva akoi oret kakowolokis lagokab Israel koker kole chito neya ndakomakong'alal Musa ak Aaron ini mara kotolen akot takimuchi kemande ko polepole. Kalyanye yani kimandoi mutyo kone ng'alek chekeng'alal chechang. Ko kait ikase eng kurget nebo komong mut koitet 22 kename yoto amu kalechi akiwechigei Musa oldab Jehova kolenji Kamuktaindet. Amune siyochi neya bichu? Amune siyokwo? Amu koboch ngap anyo kap Farao ang'ololchi eng kaineng'ung koyochi bichu neya ak maisoru biikuk akot kitikin. Kole Musa kiteptoi kawekab Jehova amu kaker kole ki Jehova nekikong'ololchi akolechi awendi akinye ak nyepkoitita kawolokis ng'alek kouikitu mising ako neibwoti iman ko kimwochi sine Jehova kolechi auiti muguleldo Farao. Ako ndakamite kikose Musa abwoti ale kikakoyan amu kinywes kole ngau akiyokchi Farao eng Aaron
nyokoba tuamu kole ui kutinyu kiakobutyi alen kakobutyi tugul kolen kole tamangap kobit kole Jehova tu ngotepoyokto kotarun inendet acha kakikimit ipkekochi kelejin en kirokto kingowirto kirokto kowek ndaret konam kole yu kole koek konam en kochek ko kiyekai ndaiman ko kwang'utik chekakoyochi Jehova neyome koyamech keker Jehova koun tuguk chekikoyoun ngap kokakimong'u inendet tuguk cheng'wonen ikere ile ya Jehova nekoyoe tuguchu ko iwendi itinye nguvut ikosikei iwendi tai amu ingen ile Jehova nekoyoiwech chekouchu kong'ololwo ngong'ololun Jehova eng kurget ne ngap iyat kurget ing'ololi tekose ile ngong'ololi Jehova akobo sobenyu akokonin itestai koba iwendi lakini menget ile kawo shetani akine eng yun kokich aka Farao kole ngoit itubak sikekergei kikesoman akobo boriet nekitounegei kipsengwet netesetai nemakikere eng konyekchok lakini consequence chechiket kekere amu tinyech kemite ko ki lagokab Jehova ko ngebe komong'u lo koitet ngebe komong'u mut koitet 22 ko kakeng'alale ko ngebe en lo komong'u lo koitet 8 ko anyun kong'ololi Musa ak Jehova tebe Jehova kolechi kilya Jehova amune akot ndaiman koyoche kotebe kaikai amu kosir ipkong'ololchi chito age kolechi ingen kilecho ano iwechi Jehova ng'ololchi Jehova kokawang'ololso anyun Musa ak Jehova ko kurget lo koitet 8 kole anyun akamutwa obwa kimwochin Jehova kimeche katoune lo koitet lo kilenji anyun lagokab Israel amu noto a Jehova akamakwok komong'une loisetab Misrik akasorwok eng otwoknoteng'wa akatiachak eng eut nechulat ak eng kirwogutik cheechen amoche ikas tuguk chemwoe Jehova eng yu mwoe tuguk chemwoe ako nakale Jehova ne inendet kokale yani among'unenok loisetab Misrik neiman akasorwok eng otwoknotet Jehova nesoru bich akatiachak eng eut nechulat makulurot eutab Jehova chulat ak eng kirwogutik cheechen amu moche sikeker kirwogutichu eng kap Farao kakosikomwaiwech pasta kole kakikur boisiekchu kekur chekakobwa akanamak oeku biikchuk asikoyomisen nemie akoeku kamuktoindet eng okwek sionai kole a Jehova kamuktoindeng'wong neimong'wok omong'une loisetab Misrik aketyi kokeny sokas ngap kou nebo sirin sinyen mekose komie aketyi Jehova sikas kole akamutwa kobwa emet kioitochi eunyu kale kioitochi eunyu akokochi Abraham ak Isaac ak Jacobo akakono kobunchok kale a Jehova anyun Jehova ne inendet akomwochi Musa kakokas lagokab Israel kokawolu Jehova eng kimnotenyi sikonai biik kimnotetab Jehova kole kakile Jehova kolechi Jehova Musa mache siker nguno kit neamoche ayochi Farao amu ikochin ichek koba eng eut nekim akon koba eng emenyi eng eut nekim komwochine kurgetab komong'u lo koitet 1 kakomwochi kayomisen neo
kokakeker kole kawo Musa amu kakong'wanekitu sinye kole komwochi Musa tos ngap iit nekakong'wanekitu sobet kot koit itebe Jehova ilechi mieno ngoaakse ni ngolole koimutwa Jehova ngityocho atkinye komong'une yo ngiyoe kouni Jehova kalya tos iit nengap itebun kotemenenin ile awendi ano nguno Jehova salya nengile iker ile maeche mutai ngot koech mutai abwatos lugoin mutai abwoti ale kiit kounoto kole Musa kilyon ngakwoiwo kouni kokakiker Jehova kalech Jehova kokait anyun kowol Jehova akomwochi kolechi kakomwochi kolechi among'wo amutok alyochindo ko eng Jehova kounoto kimwochi lagokab Israel kolechi among'wo a Jehova singonai kole a Jehova inai ile koyomok anai kityo ale yoe amu king'ololchi kale kiang'ololchi akot akochi eunek koret akot Abraham akot Isaac akot Jacobo akono kakikwek nyonyaban akoeku biikchuk akaeku Jehova neng'wong Jehova nenyunet Jehova neng'ung akotokokonech kora eng kiwon nekipkochopwech anyun koret nekikikon nekikimwoiwech akonyone kora Jehova kole ko yekakoit yu as nguno kole kakole Jehova kero kitokong'ololi Jehova kaitas kwai eng boisiet siker katokong'ololi kotokoyomisin kait koker as kolecho among'unenak komong'u Misri akakonok kot atiachak eng kotab otwoknotet omong'une makomite tiang'inik chetokocheng'e makomite ng'alechata kale akasorwok eng eunyu nechulat tos ngap ikere ile kunur ile kawone Jehova akakale amutin ieku lakwenyu koeku biikchuk akaeku Jehova neng'wong ko eng yu kekere Jehova komwololchin ko Jehova ne inendet nemawalaksei nekinye amu kabwatchi kolechi a Jehova mautyino ami koboto ako Jehova ne amondoi eng yu ko lagokab Israel komami kiy nekakilechi siwai kiy akoai no siwai no sikobit ayai ni Jehova neng'ololi tuguk tugul Jehova neyoe ko ikere ile kakomwa Jehova kole ayokten ko iwe kityo mami kiy age neiyoe kakokonin Jehova ng'alalet konin Jehova nengap ilechigei ipong'ololi amwoe ne kokaech awendi kotin tos ipamwa ne ko yekakong'alal ak Jehova iwendi amu Jehova nepkong'ololi Jehova tos ngap ikekere akot eng kitabut Bible ata biik alake cheking'wonekitu sobonwekwak kot koit kong'ololchi Jehova kounito kokabwat kikon abwat akobo Job Job kokakong'wanit sobet kobek lagokchik kole kibek kitinye kiy age tugul ipkong'et ak chepyoset kobwa choronok kelechi Job ne ni yani kieku kabisa kunito kole chepyoset ne ngichup Jehova sikot ime kaikai nengap kokaikai kole kaikai ame kaikai me amu kale me nekanyoru ko yekaame kokaikaitu tugutab me iboru eng oloto ng'o nekikolechin kibendi nyeit oloto kokaikait meet kitande nekaikai oloto lakini mite biik cheibwochi kole ngater kayame king'alal Job komach kounoto lakini mamite kamang'unet yoto tupchosiek yo mamite kong'ete kolechi kokikakokas Job kole yani kikometoi Jehova kikometoi tupchosiek makomoche chi kotko kiit yoto ibwat king'ololchi Jehova kora Job king'ololchi Musa ako ng'alek tugul chekiking'ololchi atkinye kotokong'ololwech Jehova amu kikose kong'wan neikose kotko ngilen ilugui kole komakolugokse ng'ulek yani kakouchok mokto akobo ng'wonindo neitindoi
tos ngwonindo neu netos temene Jehova neu kale bunyo kochulat matemene Jehova ako kale kileji Job kitebso Job kotebe Jehova kotokotebse rep kowalas Jehova koleji Jehova Job kaiteb anyun kabisa anyun kameche amwoiwo kalecho eng Job somok koitet agenge akoi 10 inyoru Job kotebse iwe Job koitet 17 akoi 19 koka Job inginyoru Job kole kimale ne nekyale sikoitaige kouni yani komwoe inyoru komwoe cheu choto koit kotuiyo kole kakong'et yani kakong'wanit kot komakotindoi kamang'unet koker no kalechini ngoker kole Job kaikai ame asikokaikait meet amu kilechi chepyoset ngime sikokaikait mutai kokaime noto kokiit kong'ololji Jehova kotebse anyun kolechi Job tebu ng'ony Job atebeni Job 39 koite 9 akoi 12 kolechi Jehova Job we kimyeno autoi ing'unyut ak barak tos inyendet nekinde kikure ne pasta ola lumeiwekab ing'uny nako science kotomo konai kole mi lumeiwek chenome ng'uny kilya simangap konyo koristo kole yu koris ngap konyo mamiten nekelen kakoistogei ng'unyut kimyeno Job koebit Job king'ololji Jehova Job ipkoker Job kole kilechi kutinyi kole mamuchi yani kosik Job akobo kokakokergei koming'init akosaskei ko ngiker ile ngap ile kikalya sikouit akere ale mitei kenetikei amune amoche si akochi mwalimuinik akotekenyoru amune sikouit kouni kong'wanekitu sikenai kele Jehova ne inendet akot ndaking'wanekitu tuguchu ko Jehova nekakimwa kole amite anendet ki Jehova nekinye ako Jehova nebo ra ako Jehova nebo mutai akoi tun mawalaksei Jehova eng kito nekakoyom kayomiset ingong'wanit akilechi ngondeng'wanit ikwero neune angen ale mi Jehova koboto amu kiile amite koboten akoi koikeny tos mite ki tos koteshi mwalimuinik akochi mwalimu nerube Ameche ates eng yo Lilian. Matese kamwa kityo eng yo ale yukenetech akobo anendet Jehova. Kokingomwa eng yotok Jehova kole Jehova. Kokikochi eng yotok koborchi Musa konyil atanyi korok akomwa kolech Jehova. Neiboru kole lumeiwot nebo tugul. Eng kangisoman eng kurganatak ne komong'u lo komi chotok tugul chekakon kolech Jehova. Among'wok, asorwok, kobor kole inendet ko breakeni the chains anan sirimwek tugul chekikaker chebo lagokab Israel chekikakerat eng yoto. Atyo kole I will redeem you. Kole amutyinogei oeku biikchuk. Akomwa eng yoto kole I'll be your God. Aeku Jehova neng'wong. Kobor the belonging. Ikere kobor kole chechiket lagokab Israel kobor kole chechuk. Atyo kolechi amutyinok emet kobor kole inendet netimisani kayosiet nekikearorchi ng'onyet Abraham. Kolechi akonin. Atyo kolechi I will give it to you. Kolechi akonin. Kobor eng yoto kole lumeiwot ngomwa kole Jehova ko lumeiwot nemakitumtumi. Matiny kakotyem ne Abraham kole kobor kole alaitoriat. I'm in power ak amuchi momondoi konyo Jehova kole aborchini Jehova ako meche kobor kole inendet komamitei kiy age tugul neshikeni inendet.
ko mami kiy netemene Jehova. Ngap kobit tuguk cheuen mising chekekere kouen, lakini mami kiy netemene Jehova. Ako laitorinik chebo ng'ony cheimuchi kotobotos biik kot kobotoni ngeba tainwa kobucho tugul cho. Acherech nitok Lilian kobor kole Yes. eng sobenyo nebo kristianatet komelen nyumnyum bandanyo nekebendi kipsengwet. Banda nekasisin Jehova koboisie Musa ko banda nekiyok Jehova Jeiso. Siketab Jeiso korok kiui nebo kou. Kakisike kaptukut nebo tuga. Pei chamune oloto. Lagok kolen ew. So ikere Jehova ile Jehova komeche komutech kenai kele nyolilwogik tugul chekitindoi komi borotet nekikochop nemakikere. Angot ngouit netya kolen Jehova tomi tomawe. Tap kosubkei tugun koimeni koimetoni kefutani kasi isis kitikin osirkei ak chepyoset osirkei ak boiyot osirkei ak lagok kosubkei tugun chekachanga kole eng kot. Ngipisisi ile Mungu kimi akai anan kiwe. Ko setani nekwerin eng tuguchotok sikobit iutye Jehova ak iker kaimutik. Ko betut nekaiyon kaimutik kolechi setani isub kunot ak kobar inendet akotubin. Lakini ngeus kong kityo eng yo kang'et chepyosetab Job nakemwoe. Kakouit nebo kong'ut kakobek lagok kabit churchuriet kwer kot bar lagok tugul 8. Ng'et boitiot agenge labatu nebo kong'ut. Yetokomi Kipnene kokas chebo tuga kikobek tuga koik boitiot agenge chebo nego kouno. Kakole kasis chobik kane akai. Kane nekechenge Mungu ne. Kopkonam bortonyi komnam mokondosaik komie. Kole chepyoset mi kiy nekiyai kobo choronok nyokokon chechwak. Ingen ile sokwause tuguchu sinyen koiyai ni kiuny tugun. Mwa kabisa kiyoto kiyai. Kasis kot kochop chepyoset kole Mungu ngilenu tokomi Munguit kai. Ingichub akime ne. Ngime ing'ete ano. Ngokergei meet nebo ni kokergei meet ak nebo Kristianindet ak nebo sang. Ngomeitos tugul. Na ile Jehova komi koboisie eng ng'wonindo ak kimnotetab nyalilda. Meutiot kabisa. Ya kaiker ile kakouit kabisa ibwat Job. Na ole mami besio nekilel Job kochub Jehova. Angot kobet chepyoset lakini kisis muguleldonyi tugul. Kianyalilwogik chekebune kaimutik chekinyalildosi tabirwe ngot kot mami ame rubet metindoi ngoroik cheilochi nyalilda nekanamin kulen Jehova tomi. Tau tomautyeni. Kokokonech cherset nitok yeimutech kenai kele katoige banda anyun. Imuchi kiketou banda achai nekibendi Canaan lakini tomo keit. Ongesub chep Israel anyun. Ongero ng'woninwek chebune sinai ile anga banda koketiegei Jehova. Makoiwe kityo. Ing'ete eng oret. Ing'ete ngot biik alak chelen kiketou ane achek chekitech kanisani. Achek chekikilumde lumeiwek. Ngokere plotini ko anendet nekiakonu. Konde biik torornatet koutye Jehova nebo kipsengwet. Kongoi mising. Kongoi mising. Kongoi. Atache mwalimu Ramaru. Kongoi kanetisiet nekakenyoru kanetisiet neo. Kibendi ketesetai eng betutab kosomok kasi ko ng'olyo nemwoe nebo metit kole ngutit nemakimuratan anan ngutit nememuratanat. Kakinetkei kekas tuguk cheechen kong'etegei kakiyokto Musa akoi kakoit osiret nebo Misri nguno ak ng'alek chekikakoib kiyoknotet nekikoi Jehova.
Kagisoman eng komangu logoitin yu kolo nekakone kekas eng kanetik chebo tai. Ngalalet netai nekapkong'ololji Musa lagokab Israeliek yekakabwech olotok kokochi korok kayamiset nekiyomis Jehova ichek kito nekanyonji yutok ko kanyo akobo lagokab Israeliek. Na kingikas bandab Jeiso konyonei kokiyok kole kionyo asikobit anyacheng akasaru nekiakobet. Konyonendab Musa kokinyonei nyokocheng'ei lagokab Israeliek chekiakolusyi emetab otwong'natet chekiakoriryo eng rirekwak ako kale Jehova kaakas rirekab ichek chemitei eng kanyalilet ak boisiet nekim nekakobirto baunatetab Farao. Eng notok koit Musa unda kolechi kanyo as nguno asikobit atiachak eng keut nekino Farao. Mwae Jehova kong'alale as logoitinyi kolo kole Jehova kero yeityo komwa kole amang'wok omang'une laisetab Misri. Laisenik cho laisekoshek tugul chikochuryo botoshek kokanyo as Musa asikobit akono kamang'unetab Jehova onai kole amang'wok omang'une laisone Misri. Kale asarwok eng otwong'natenwa ak atiachok eng eut nechulat nemamite kit neikochi angot ndabun ne tuguk chebunu cheimuchi kotoi Farao anan ngone ko eng let koeku katerterik mamite kit nekirindo kotko mamuch asarwok ane Jehova asar lagokyuk kamwawok kalo akoeku bikyuk kala eku kamuktenet eng akwek kayamiset ni nikekochi Jehova nebo ng'alek chekimen tikekochi chito nemitei eng kusisiet ak ng'wonindo neo nendokoit ng'olyo neuno imite chito eng kasarta nebo ng'wonindo ak kusisiet kochomene ole imuchi ikaste ile to kaketanyo katiak netet rani lakini ngebwa eng 13 eng rane engin koit kosomok kasi komwawech eng koit 9 kokitau neut as icheket kamutwa kole keitwe kanetik chebo tai ko ngeb koit 9 komwa kole king'ololji Musa kounotok lagokab Israeliek ako kimakas ichek ng'alekab Musa chotok kilenji komwa Jehova kole Jehova naatyochok namang'wok komang'une laisoni tugul ni asioeku bikyuk akaeku kamuktenet akwek kole makas ng'alecha tugul ako chito nemite ng'wonindo neng'wan netom keikere kalya simakas ng'alekab Musa lagochu akomite ng'wonindo akimeche kesor ngap kole chito oye ndakiane anyun atkinye kwame logoiyat anda makawa ndakiane kimatame kabisa kala kibwat ne kimatame logoiyat yani kele kityo meam ko kalya si yokoiti utak ijeru akakimwou kong'wereri biik akoi rano ko chang biik king'wereri tugul kabanda makawa kele ndauwanda kechek itakikeke ng'olyo nemitou itebekei lagokab Israeliek akichek chemite ng'wonindo neng'wan ako kakeipchi kamang'unet kelechi amang'wok oeku bikyuk oistoegei laisosiechu tugul chu kamwa kamuktenet Jehova kono katalen kakenyoru kamang'unet ak sarunet kale komakas ng'alekab Musa nekakiyok tos eng oret neu ne tos kikergei akichek eng oret neu notok kingapkonyo Jeiso kakiyok eng oret neu nebo Musa yeitinye kole kanyo asikobit acheng akasaru nekiakolus awekchigei konyo amut konyo akwetab kechirek kotos koi kechiriet kotos ikase it kutinyi asikobit inyoru sarunet anan ing'elelchini kora kou lagokab Israeliek kiakelechi kimeche kimong'wok lakini makas it kutitab Musa nekakoyok Jehova kamuktenet nekale inendet nekeyok kobwo kong'alal sing'olechi amune asikimakas ng'alekab Israeliek ng'alekab Musa kole koiteni ko kami koite 9 kole aking'ololji Musa kounoto lagokab Israeliek ako kimakas ichek ng'alekab Musa amu ng'wonindo nekitinye eng tamirmirikwak ako twong'natet nekorom kakobirto Farao kakoek shetani kabisa Farao nekakas king'ololi pasta amu kangong'etin kakomanda ng'olyot kele akoen Musa komenyo kotiach lagochu
komang ko nixit paishit ko sirio wanye yagas ngale ja gira mobe ko ngoto ko jam ko gira ko mobe ka so ko ko isit ka sit ki bo mobe bo ta sio kije kyo kora re agena ja geras o je ngati mobe ka kwege ang nyo tije ki me ngwetingu lagin me mo taru kyo jo ko bagala yani matu ko ek ngle yani ingana ko jam ngi ju kasit mastage ki masin agna lagin ne ko ma directly proportional kaya gin vas and kalau kara ko main vas in a way amu kimme jo ko understand yani ko understand the output ne gemeje lagin ne tugu ki ko ishe ko ma ko supply ko no bagala lagin ne meje ma ngi ju wade ko ina ila lasma I testai igimi ina ya ano ibaishi na ter na sirto asobe ko testai ko bin motoro ko bagala ngai lobati jenge tiangene kinyi tege motoro ako lasma ko mon quality no no bagala matke mangelo u ya tos kangas ko situra nyuta wo tos lio aja kimeje motoro ya ne to no go ganye age meje kon dai motoro ko twengi na mobe tu jo bagala ako bike chega chette je o ngitu mago te jo bagala idam ga esa boki idam ga gunot yeden ngot ko muju ko gasi mutu en betu chega en ko mangasi ne tenigle ang bike ga ngi jo so mo ko to sa betu chega ta ko mu gele ay mbe chega ngwan la ngene ne wagle je naja mo ko yang mbe chega ngwan yang mbe so mo ku jo bagala kya gasi nata hero ko kya la ga srele magas na lejo amu kanyu go musa alo ko jam ko mi ngwani ndo ko kanyu go misi ko la chicha kay ko tubi ngale jo onge tubi go ko ni gala kay so be mi onge tubi go ni mete ngale jamu jo ka ko pare mo sa ka pero ko tia tu wagi je kigelen ko kay ko tubi go ni ko sir kelia ko sir ke be in ke meto ke tubi mi no ko jam ke jam ne bo ngmun tia to bo shi ki ndey ci go ne shetan millet ni gis ne jam ngmun tia tu ki mo me je mete geleng mete gela mo ngi nyal sa misi geleng mete na gela haja singi te nyol cheno in bay boy yeno wajam ge tini ko wajam ge ge so ti tu ni jo ko nyo gara ira ko on dai gor gara ko tu nge si tip ke tri ti ngam mi gni gambe ko changa tu ki mo me ge meto ge amu me ge ge gelingen ke tebe uta o tuang na te ye gu na tla ga Israel e mo ganda ti ga Jehova ko ga manyo golle kiye muta on mire kwage ak otwang na tet na gorom ni gitindo kete bege gele tiang be shi kechang chago ngap kimite guinwe kimite engmenwogi kimite engyalwo kitirchin che kuulo gap Israel gara tikya go bet ko mangune tinga go shekejang awa ngo itrane ngal yantoni ko me go burburen go laja mamite ngala ta ege tibi go ni ki beti go mangune ting be shekejang ti kalage engonindo ne mite ngale gam yo no ko ger golle kimyo ne Jehova na ganyo ko itrane ngo to go imbe se ge me ngale ki uju ko ye ge tibi go ni ko ma jito golle kyam ya na tinya go shegi ja to gol or ne poso ni ta wila Jehova au ma nyo ngbe se ki nom nya dañu ya tu ki ke musmuzi Jehova au magi amaga da gele kaga nga satta na ga mge ko tu so ngot akko ko ter ndugu ci gi wena sabi ngo ya issue singa ndeja family che ko togol ko bar to ko bar ya gopci ko nyarna ta gele ga ngala sa bo isse ga ga liya e ko nga satta gelen bas kay ko kebet lor ye lo le jitanga bet lor lagni ko uta gi nga ngala ga bet tab lor ko bi ci ne ga Jehova na ga ñu ngalol bo ñu le ji si tim ñu na wa se gi ja togol sor na ga ni ga tu ko ge be ki ngal yo nak la me gay ni ta wi ngale kyo yi esi ga si kita na ga Jehova na ba ke ngalal ji ga ci asoba to tuyo awo te bi ko porta ga nga o tu go be chame e ma pete tab lol o ma te me kita na ga gi gran kan tu ki ga uno to pikyo ngure da la sesta kala sinyo negate main mugulel kula wa jam Israel yega negata gata yi maksi ko galle the stay mangu Jehova the stay gas kutini ak ina mungor giet ngun de ba negina ma ba gar yanda na kina mungor giet tap ci ngane ak nglet ko ngata teri ngna to go kenam agna Jehova ak yi mangu nende engu inwe kyo ak nglet ko gone Jehova go ngata teri wegi go la go jot Israel yek nglet
Kagiro kora eng kebeberata tuguk aeng. Kange samanen koiteni ko taman ak taman koiteni taman. Komwoe lo koiteni taman kole. Allah kingalalji Musa Jehova kingalalji Jehova Musa kolenji. Manda ngalalji Farao laitoriata Misri ilenji kojamji lawag Israel ko manda engeme emen. Kala ngalal Musa eng taitab Jehova golle magasa lawag Israel. Kutos imuji kogastano Farao. Agane atinye gutit neto magitia. Kanya sunguna ko berta natai. Kange ma ngabatay ko ngalal ko Kristiyanek chigimite kotab Jehova. Ko ngap ya bwa ko berta ne boy ngaba gutit na magim baratan ke ngalale ko itine kyo giyokto ko babaysiet. Ko Musa ngiro Musa ko ngalal gole ni. Kagale wi ngalal jes Farao nguno nga mitelaga Israel gole na jija. Ko nget agi mo je Farao ile jo ko man ko metelago jo ko manda. Ko longot ko maga sa laga Israel ge. Jemi tengalelda negata ije juta de gonyonji nyoko kasta no Farao angane atinye gutit ne tom gitia ko utie Musa ngaliot ne gimo Jehova eng angwan ga tin tamana ga eng mong ga tin tamana ga koleji wenyun amigo ba to gutingung aga ne tin de ganyalimwa Yisip ke moy Musa ngap ko lo wagut yele di wi amigo ba to gutingung aga wendi am mawunji mi di mwa ti magati mwa ko ngangele di wi ko ngap ko mi te yo le di wi bi ngala jas Farao nguna mu ka mo di ga mi se tare ngoli ko mo ngi gara olen ti mu ko ga na po ka sa Farao aga ne guti na tom gitia guti ngoro ne tom gitia ko gile jina kinya amigo ba tin aga ba to gutingung ko guti ngoro ne tom gitia jingo ngam ngala le Jehova ki musmus Jehova aga na Musa ngoret ne ka je ngor tunwe ki mejo ga jirele paishet gi goj ka je ngor tunwe ki mejo go mwe paishet gi yokto amu ke weis aga me ko musmus Jehova kale guti ne tom gitia ago gitia ko ngala skolle super se ngi go ne kole imangu Jehova mewe ko tibwa ijeng excuses chemije igono asobi timwe baishena igone lakini na ile igronde na Jehova kuye ginya lo gan Musa golle agronde kitiongon amamata na gudite lo ngala do lakini muga gon ge Jehova golle angala do abaishi gutingu aga goni ngale ki ngalali ko gimo Musa ni ngalali ki Jehova na ki ngalali Musa ko gure yangi je guse kagle jabatai ko nyalo gen gele Jehova ngalale ngaje amma ate ki ngalali lakini ko ba te gen gele kimi to ko ba Jehova enga go shek tugul kimi to ba shita gure ka mo way tini jogo ba chine gure jo ko gonele sona na ko tishi kita na gure asa no wogi weri ta kora yes ko galle kikirinde kiji ne galle engene ndat ko kyago enge na agu imjige Jehova ko la mune asugo nyo ko ndoyin pike je guptenga ginik parate amune asugo bari guptenga ginik amune asugo nyo tugu guptenga ginik ago mianga aliet ko la gaga anenda ne kya ngetin ne kya unge englubo abindo kalo kya unge englubo abindo mo kalo puj ga unene ke ne na unege englubo abindo kagon kita na ka ger kemasta ge daga na ba pichun kalle ya jen gipten gini lagni gere parate lagni kome mugulen golle kaga pu chane nyo kaga pu tono nyo lagni ka gone kim na tet karanya na ga testa go ngalale ne na tenglet golle kingwani amaji soman sabina somo nga tino ko la sune 73 23 or 26 wala kingwani molal daño kalle agigitor sabon daño kalle gi abusat among ngi moy ji gi gurasa kala ngon gaw no tag ami ko boten ko tukul kalle ki na me unyu na batay kero nga ke ko botu ki nwagen ko kalle ki na me unyu na batay kalle nyene ndo yo nyene itojo englet
eng oldab lilindo kale ngo na atinye eng kipsengwet nemoinye amami age na amache eng ngony kosirin kale kamuktaindet kimnatetab muguleldonyu chichi kikure Asot nekamwa mi Jehova koboten yeiwendi eng boisiet nekikonin komatikonu excuse cheu yo Musa ngelejin ke koboiyotab kanisa kometi lakatane komamuche totonen taitab biik kaje kakonai kipsengwet koboisie kiboitinik chekalewenen kole itonone eng taitab biik eng kimnatet nebo tamirmiriet ako mainye netonone eng taitab biik kale Isaiah 41:13 kole aname eung'ung nebo tai ane Jehova alenjinin ameiweishe atoretin yeiyai boisietab Jehova koi kiyokto Musa inai ile nyolunot iegu nemeiweishei nyolunot iegu inai ile Jehova netoretin ak inai ile yekakole Jehova kamuratan muguleldong'ung kometemusmus kamuratanet itindoi koekimusmus Musa kamuratanetab kutinyi ak kotestai kora kole Jehova tom kotyaka kutinyu akakole Jehova boisie kuting'ung so nai ile Jehova nekakotyachin kakotyachin nai ile yeiwendi iyoe boisietab Jehova ko Jehova neyoe kinye amainye neyoe ikirone kityongon Mathayo 28:20 kole okero ami koboto betusiek tugul ak kakesunetab kenyisiek kero kekere as ketorotin ng'ong'wan kasi kekere as Jehova kito nekayai nekale kou Jehova eng taitab Farao ng'o nekapkoige Jehova eng taitab Farao eng tos mi chi nekap kole a Jehova anendet akakate Jehova ngoro kele achicha kakonech Jehova koborwech ole kiyaita boisiet eng oret nebo kwong'ut kale kiwalundano Jehova amune chebo Musa kiab kong'alale wikit konye amune 4 chekimwa Musa lakini koleji lesson kiwalundano Jehova amune choto tugul chekimwa Musa kole eng kaminginetab kei ko kale kibor Musa kaminginetab kei yekingap komwa kole to kutinyu komanyolu akot eng taing'ung atinye kutit neui nemang'ete nemamuchi ang'alal keker kaminginetab kei ak nebo aeng kekere kora kito nekale oret nemeche komwee Musa boisiet excuse nekonu amenye iro eng logoityet 28 eng komong ole 28 kesoman yotok akoi 7 koitenyi ko somok kale ak eng betunoto neking'ololchin Jehova Musa eng emetab Misri kong'ololchi Jehova Musa kolenji Jehova mwochi Farao laitoriatab Misri tugul chamwaun ak imwa Musa eng taitab Jehova kole atinye kutit netomo kityach imuchi kokasta ano Farao tisab koichenik agenge akilenji Jehova Musa kero kayeini iigei kamuktaindet eng Farao akoek ng'etab kamet Aron maotiondeng'ung kakiyai Musa eng yu nekang'alale kole kou Farao eng taitab kou Jehova eng taitab Farao kokalenji Jehova ayeini egu iigei kamuktaindet eng taitab Farao ak ayai ng'etab kamet Heron koek maotiondeng'ung kale imwoe tuguk cheyong'otin akomwochi ng'etab kamet Aron Farao kounda lagokab Israeliek komanda eng emenyi komwa lesonenyu kole kibor Jehova rirenetab kei neo yekingap kochor kimnatenyi ak bounatenyi akonde Musa yeityo kotonon Musa koigei kamuktaindet eng taitab Farao yeityo koek Aron maotiot nekanye kong'alal kwa niaba nebo nekata Musa inendet ko Aron nekata Jehova ko Musa koborwech boisiet nebo maotiot akot akoi nguno nekang'alalwech kitabutab atebetab betusiek 20 koitinye 20 nebo aeng atebetab betusiek nebo aeng 20 koitinye 20 wala akaso Israel kale oyan Jehova kamuktaindeng'wong sikobit okimekitu etyo kole oyan maotikyik asikobit obor kaking'alal eng yu kiborwech maotiot ak Jehova kiborwech Musa ko Jehova kiborwech Heron ko maotiot ne kang'a maotiot agetugul ng'aloli neking'ololchin Musa Aron asikobit kong'alal Aron kong'ololchi Farao ko ng'alal Farao
ko mautyo ko yi ngalolwe ja gije Jehova kubun mauti kiterchin ago nguno ko ye magasi Farao mautyo Haron ko tos kigase ita jeg mauti gab Jehova je gone Jehova ngalolwe ago gone ga tune tabalet do be cheki mitay ko gale enyo kigonu ka teunet Aron ko gochin Farao tugu ke nyalunat kwai ngot ko magasi ngaliata Jehova je nyalu kwai ko sup ke ageng de gon Jehova ko gochin ende kalenyo kimojes Jehova Musa ko lenji en ko ishoni wendi ko manyamnyum kimoji ko leji har Farao ko wiga Farao akumo ko manyamnyum ko tela Australia kale o ma ngwenge ut negim kale kegas ngale na kale in Farao kale ngo Jehova mangena Jehova ino ngo Jehova na kale komandala Australia igere ngo kale na mo basta kale kingele kimeji la Australia ko goromi Farao kapsa ko win mula lani kale no ngo Jehova oro mangena o tijo lakini tos gimo ngen Jehova man kingel lagni kima go boriyo ak Jehova go mumutiune kamuktende ko lenge boriyo twa lagin mata na gole ga bare gay aga muktende na baga muktay lagin englet ko kileji fi Jehova la Australia anan Musa ko leji ngana uyi tubanda ngana o kimong lo Australia en guinda nangwan ko galenglet ko ga tertere ka sab ka tini ko ngwan kale ago may mujo ka sak Farao agande unyu Misri ago mangu lugo shekyo pikyo laga Israel ko mangune emet ta Misri en kirwa gutik je ejen aktu na Misri kole a Jehova ya jolo unyo ataki Misri aga mangu laga Israel en gwenunwa agi ay Musa ak Aaron ko unota kegas college englet ko tu na Misri kole a Jehova angonda wi ka tu ga tiso kwa angonda koromi tungore no une ko englet ko egu ga terterik laga Israel amangu agona kole a Jehova ne kya gi songo ti shego ngoy yigmi tangolo inwe tuwen to ba ishit na gone kene gele kimi go bota Jehova amagmi ajege agenglet ke gas kene gele nyornat ke gasit maoti nyornat ke gasit angon dangwan kya gyong na tet anan the message ne go gone kene gele nyornat kay angon dangwan dawine kya amugi gele Jehova na go ba ishit maoti asobet ko gone ga teunet sobet ke gasit ka teunet agisu ko ga teunet amu angonda bireje moni angonda bireje shetan ngorde ine ko englet ke uga tertere ko ige terter lago je Israel ke gasi ame ja ga mal meni kimi ko muga tese asobet ke tar lesone agebe kero gele tos ke ngala ne ugi ni nyone karibuni ngatas galyon ne legit ko nagagungang gagogonech sikobit kenai kele boisietab Jehova ko boisie chito nekakochobok kakiker eng yu eng ngalalet tugul nekakekas kele kibor Jehova rilenet akobo ngwonindo nebo biikchik angayatikendos biik akokose ngwoninwek komasise Jehova ngomi nguno emotinwek cheu nguno chebo Waarabu chemakemake Kristianik ngenyor Kristianindet kebar kose Jehova ngwoninwek chebo biik chebeku kose Jehova ngwoninwek chebo biik chenyalildos akochenge Jehova kiboitiot neu Musa ak Aaron kalechi Jehova Musa ingiteleli taitab Farao
amin karon kanget Jehova kobor mieindo en karon koek Aaron konetoreti Musa singongalal Aaron en taitab Farao komi patay nenyinet Musa ko chito neindoi en karon ko Jehova kongondoi Jehova komakere Farao kere Farao biik oeng chito nebo somok ko Jehova nekemutyu sikobit kokochi nyumnyumindo kokas kito nemwoe Jehova kobun bichu ak aker eng yu ale anga Jehova komuchi konam ngot biik cheuen mugulelwek sikobit koik biik cheipchinit ak kokose it Jehova ero Farao kakokur tuyet akolech meche ne bichu kito netindoi ng'oliot Musa ak Aaron kolen kale Jehova ameche koba bikyuk Farao ngoli kolen ng'o chichotok ne maane kitikin kowek Farao kole ango bichu kakoik chembusinik maoe kasit yani kowek koker boisionikab bichun matokosub ng'oliot nekai ameche amwa ng'oliot ni ale nitok kakonech kesisin kele mi Jehova kondoi ako machokchin Jehova malapati chi nemuitoi imutyonet bandanyi konapokilen pole pole matindoi haraka ngimeche iwe haraka kole Jehova achicha tokomi tuguk chetomo kochobokis kotomo it haraka notok neimeche ikere kotab keyai tuiyosiek kemach ke haraka kechokchi anga keyae makosa Jehova machokchin Jehova kochenge kokas eng kebeberwek tugul kole tos ikoikoi eng kimasi komi kiy nekekure rirenetab Jehova kotuitos ak kirwoket Jehova komameche kwai kiptubotoi nebo kirwoknotet ako mameche Jehova kobut ng'atutik angot ng'atutikab emet koribe Jehova simebut sikanamin ng'atutiet koshokokichin akobarin boisie Jehova kandoik chemi eng kandoik chemitei kokoikoi ichek chekakiyokto sikonyumnyum mugulelwekab kandoik sikoyat oret nebo rirenetab Jehova koityi icheket eng kurset nebo imandanyi so Jehova ko kararan mie nebo kwong'ut menam Jehova ku kandoindet age tugul Jehova kotab kosis korok kuyo kasis emet neuyo makomi akongen ine kole ne netesetai so muitoi Jehova akobo achek kongoi Kongoi. Ameche Yes. asikchi ale tos achek chekikenai Jehova komang'unenech tuguk cheuen ako ki betusiek alak ko mara akot king'unyng'uny kui biik chakakimwa akot kou Musa anan ko Job lakini ki baadaye ko kiiker imandab Jehova muitaet chomietab Jehova iker ile ko tos imwochi chito age ushuhuda neng'ung'et abwoti ale asome keng'alal ak kemwochi biik alak amu noe biik alake tuguk cheingen akobo inye amu ngap kekere kele mamwoe tugukchuk chekikoyookis lakini konin Jehova amu kale akonin tuguk cheimwoe yekaiyatake koboisien en Jehova kongen ole imwoitoi akot ushuhuda neng'ung'et neiboru kole kiang'et eun ko ngilen ngap imwa akot ibikas ibirir amu maimeche kotokong'alal kaikas ile kakong'wanekitu akot sobondo nekikobun oret lakini ngiker ile ngoironi komakoya lakini iborwech chomietab Jehova neu nekiborchi lagokab Israel kotokoyoiwech yetomo kong'wanis sobet
kongekur Jehova konekit asikobit konetech sikobit kemande keit emet ne notok kile ako kiokoch Abraham ak Isaac ak Jacob ak alak keibu lagokchik koek Jehova nenyo. Kongoi mising Lelian ak kanetik tugul chekakinetkei tugul kibagenge. Kalechi lesson eng yo, kale tebegei ibwat kasarta nekikasit tugetab Jehova ako nekatebe bachini ilen kanyoru baratet amu kakasit kowala ng'alek akowekchingei ako pirin ng'ony kabisa. Tos ne kito nekiyai? Tebegei. Kateb tebutiet nebo aeng nekakon Lelian kole ibwat as kokeny baornatet nengekoshek chechang kokimite nyalilda, lakini kikur Jehova akomong'u eng nyalilda akiker akinyoru boiboiyet neo nekikwange. Tos ikoitoito ano baornatet aeng nengitach akinyoru birutik ak ne kekur akotiachin ko tos kiker eng ortinwek choto tuwai ko kinetkei ne? Ak nebo somok koteb kole ngot kolechin chito mongen Jehova inoto ng'olole iapproachindoi ano kotinet konai Jehova nesobei. Boisienyo kisach sirutik, boisienyo kekur kipsengwet konyiletab nemiriet, boisienyo kekonugei koboisie ne kipsengwet eng boisioni ak eng let kobartagei Jehova eng achek ko Jehova nebo kamuktaet akotiach biikchik inegei. Wikit nenyone kebendi kekerei uinwek chechang ako mising kekere birutik chekinyor Kafarao Misri amu uinwekwak chebo gaa. Yeityo keker kimnatetab Jehova nekim Jehova kong'etege taunet akoi kakesunet, kekere kimnatetab Jehova akot eng sobonwekcho akichek akoi katerterisiet. Akoi yotok biikchok kelen ngondoiwok Jehova ngoribok akoribech ak achek akotestai koboisienech yekibendi ketesetai keibe logoiwek chemiachen. Onginet chekasei chetebe tebutik otoreti ngolomite olebochine chemeche lesson oalchi lesson chi neitindoi siling 100 ialchi lesson chito age sobit konetkei akine taach akot konyo kong'ung yaikere lesson ikose lesson eng TV neng'ung'et anan ko eng simeng'ung anan ko eng kor age tugul ongeib eng ortinwek chechang logoiwek chemiachen asikobit koityi chi tugul ak nebo let konyor biik yetunoni ak tugul akwet agenge yekikanyi kaweketabkei nebo aeng nebo Jeiso. Ameche kesaa akoi wikit nenyone kondoiwech Jehova ongesaa anyun. Kongoi kamuktaindet Jehova amu logoiwek chemiachen chekainetech eng oret nebo kwong'ut nebo lesson. Kakiro tuguk cheechen cheimakchini lagokuk kou yekimakchi lagokab Israeliek. Iyeku Jehova ne rekunat mising nemi kobotech eng ekosiek tugul eng sobonwekyok amu kou yekiyokto Musa kwo kosor lagokab Israeliek ko kiyoku Kristo akine asikobit konyo kosorwech sikobit kotuiyech koboten ak yeku Jehova nenyo ak yeku biikuk. Kamuktaindet konech konyita mimirung netilil asikokonech kamang'unet ekosiek tugul. So ngondakibunei atebosiek ak urwosiek chebo meet kingen kele makiywei amu imi kobotech amu kimite eng rubeitong'ung nebo eut eng ekosiek tugul ak yeku katerterik eng let. Inet age tugul eng achek yatwech itik chebo orit chebo sobonwekyok asikomenyei logoiwek chemiachen akocherech akokimitech akoi ekonet nebo let nekikerin iweksei nyimutech kebe kabar kipsengwet. Logoiwek chekiletwech kobot nguno akoi amu nitok somenyo eng Jeiso netindenyo. Amen.